Nangisurukan niya amarik na inas ni pamate sika nga inak nga ngitalkan tuy pusuken kararwag hawanen dagiti aragsakko liday itiin subad mo akasta kanupiag ko lindot in paay mo manag nagkanag day tuy nulwag umapay latag kanya isaem tuy kaunggap sika metlat mangpukaw ti sakit amarik na tangamin ti ayat ko ket sika manag nagkanag day tuy lulwag umapay kanyak isaem tuy kaunggap sika metlat mangpukaw ti sakit amarik na tangamin ti ayat ko ket sika nangisurukan niyak amarik nak imnas ni pamatek sika nga inak nangitalkan tuy pusok ken kararwag awanen dagiti aragsakko liday itiin subad mo akasta kanupiag ko lindot in paay mo manag nagkanag day tuy lulwag humapay latag kanyak isaem tuy kaunggak sika metlat mangpukaw ti sakit amarik na tangamin ti ayat ko ket sika manag nagkanag day tuy lulwag umapay latag kanyak ti saem tuy kaunggak sika metlat mangpukaw